Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so ofre me adwoa searching ebusuafo mesro so ho subscribe ya mesro no subscribe me notification bell no so for more news ebusuafo Ghana for bisa His Excellency John Dramani Mahama say abra from 2012 to 2016 yes na membu ye kun galam say gene same corruption gene same bribery gene nsem niam bebre gene nsem okot Ghana for the ebufu dum so ese Ghana for japade bebre nti edi ebufu esake no kot na fie no abroad ti fie no that His Excellency the former president Nana Addo Akuffo and Dr. Baomi abeji amembu na no mo edi race no ekono wan hwa membu na anano oni Ghana ha because Kameko say His Excellency John Dramani Mahama senke bia wo be president kraka this time around and yama aye basaje agu e beka say bia wo first time nti no e bia yen try wa ye second term me hwe de obetimi asanso aye and His Excellency obe vice president and na wo president wu na obedi ade 4 years akwa asanso abo eni and His Excellency so be president kra de en nkanyo because in nyame nkoye in 4 days me kwa Accra makola ma me bi so pe 30 cities e de 20 cities aye lorry fare now the 10 city ama watchman onye bi not go so na me se mo kasa ma mo impenfo bi say mo ponye say mo kasa because punim His Excellency John Dramani Mahama na membu kane no say costos fe gu wo Ghana ha ejapade bebre say wo Ghana ha ina ejina dum so aye kan John Dramani Mahama fie so oyi na ni so openia wa ye bibi na mo sanse ko fa ne ba ma me se me nkoto aba ma NDC ina do bia se no to aba ma NDC ukoma kwala ma me fa no dem so mo se economy no e good and that no Eric J say 2028 de NPP fu ni ano can you imagine not say Eric J no umbu Ghana for me boa 2028 sa na mo se 2016 abato no NPP fu ewie omo de aduru hey 2016 abato na ye to ne de aduru don't know. You who don't know what you are talking about. 2016. Ghana for the ni bre or come or ja when two mungu ya kasa. Nye propaganda be. Si ya kasa omo de propaganda beje akonwa ene na nka mo NDC for 2024. There's some Jenfi Malik Basintali ukuja tabla kwa Sam George etchire wo kromi ha. Ye ka propaganda na ye propaganda. Na nye we. Nti say John Dramani Mahama mo so kwoti na fie na ese nka wusua de efri eye Nana Addo Akuffo because ono eno bebu amembu na won koy na won ba mu de ehu so nothing she efiti first econo fuo ne buo no betimi adu be 20 Ghana cedis per liter na eba sa so a na je say ayi ne buo no transportation no so mo betum be mo so mo betum be 30% and you tumenti ase because I don't mean got petrol body didn't go came no fa me cheche na no me nam social media as me got to be send this ni bi fuel price na cost no global crisis and I'm saying nyame a kwa we apa na so mama wate ahwe e bo no ba for mo ka say global ayi na aman bo na ba am say one ka say amamu bo papa na e amamu papa ba e ko so dia we dey ko say global crisis na we free Ghana e ko Iran how many mass 7,000 mass na no can say Ukraine and Ghana dey no 7,000 amamu me say me hunu president ya wa bon pa woni mama mu say John Mahama e wa Africa hada the whole of Africa president ya wa bon pa nti a mami me ka so wa bon ni say wa ba akọ tene fie 8 years o ba ya konyo first term no kra is new anya bon a hwan na be de wo yi woni dia na so minim say president no say jangro min call hoda enti na minim say sa na niam ate wa betina konya so 4.5 years okoi 8 years akhwe say dia ayi Nana Kufuado ene Dr. Baomi am babu man wan sua hwe am film wasa ba toto papa so na ya ni kan hwe va konsensem no eno na am say yes the spokesperson say omo be court omo the demonstrators vako staff demonstrators na be court ana hwa na mo de no court hu we e ba say John Mahama person odi vako ma Ibrahim Mahama
anya no ene na wo ka no ya ati ame de no mo ba ha sa ya mo ba ha no dwa kwa adwuma efo no mo ba ha no ma be hia dawru mo kan na me say na kan so me em say Ibrahim me si yo mo am mo kan me say mo nko kama sa anya ne no ma ko ma na mo nko kama sa mo a me na me ko kan da bia ye fa me ho tan nyesa mo nko so mo wa no mo wa kasu ni ho abri a ye kan say Akuffo Addo ban Cotton Snit hotel da Mabren champion no any organized labor na sorry any TUC4 and no declare strike na then na Ibrahim Muhammad ye yes ye Cotton Valkama na me na oba osora modi mi so akwana ba o ha say me na me ko kan na me se me ko kan mo kama de adwuma efo mo so mo nim se sa de a mo kama asem se ndra o ma ko kan asem wodo beba nye na wodo a o mde abe Ghana so say ajapade document ya na ndisi for opposition no ka ho asem no wo mo na implement wo mo na no matrance asose de omba ye Ghana President Mahama me nye me ekoso we nyina no me hu ni say Ibrahim dio da mama jo Mahama ene ne crofo dia Azuma resources jo Mahama ene ne crofo dia valko ya wo peye odi oyi jo Mahama kese eye kwan a offer so ape enema gu ho se be o call retirement ya ono ankasa no obeli big e wo Ghana ha enti we ya Ibrahim dia nyina eye jo Mahama dia ni nua no de odina ye conduit keke ena ode efa o manager pade enti ba wo baaye no eye o manager pade na offer but Ghana for kan akoma nto yem se ye wo manya tumi wo president ho wodi ni tumi ya wonya ni ne no fa ne ma no a akira president foforo baaye betumi age ya de amamfa nko international court of hwanhwane ye beje ade enti wode onye ni mfiem ye ni akai onfa emfum o manager pade na onfa Ibrahim din to so na okwa ye beje ade nso because Ghana ya ntoma no nursing trainees e omo techi ma akrobo yi in fact o ma we di mo ya wreho but edu me bia me no e ba nursing trainees and also nurses any teachers asemo a edu me bia me passionate wani ma bebre ho but em nwa say e ba say nursing trainee and also nurses any teacher for bibi ba no musu and Addo Mahama omonya me mobo me ba yo teacher ni yentua ne ka wa ya adwuma e ko be 2 years ni yentua ne ka roha no afrew na wo kakra wo na de bia sende no no de bia todua na de no de bia fa ka akodwuma but still ya na omonya mobo because adia na Addo dan Akuffo Addo ne Dr. Bawumia ye ma nurses nursing trainee teacher trainee and teacher for na wo mu yi wo mboni aye no wo mu sunu ma wi ana ebo wo mu no Nyankopon eduruma bi a o jama niema bi ekoso na nipa de yesu nyansa na se oti ho wo ye obi a wo kɔ nursing training akosua de wo kɔ teacher training abesua de na aban bi aba se o me de mama bibi kakra na anya bi akra beto handouts ene nyama niema bi na odi mamo na obi be daadaa mo se me de me ba me na me domo ono so na yi free ho na nurse ni timi koje alawad kurani sanu no aye ni sei alawa no di age but aban de ntoma mo na omu hu Akuffo Addo ni Bawumia ani MPP enei ana mo ye demonstration a ni ate agumosu ni ye bomo musunu mo wi a na bomo no nti enya nwanwa godo machi ya nyaminua ni abokode nyame adom ahoden e wo ho se mo so ho ye nyame adom akanya aka omo tena saa pa no ebiso enti mampani clearly no ese adie na mampani no tu mirika edi ayenti a na ni abre appoint Supreme Court judge for na in less than 2 years one appoint judge for 10 edi mako Supreme Court nkwa so okwa court of appeal ni other court now over 90 to buy over 100 justices from the lower to the highest court na odiaba mampani ni ba ya fedie odimirika gidi adenti a or the tribunal system enso eba obia ka bibia osugo ntie tribunal gidi parliament pass tribunal bill no ene ye set up tribunal
yɛn so ɛba gidigidi akasa obesan na no so take effect na ayɛ adwuma enti wo hwɛ sɛnea trend no ɛkɔ ɛne sɛ ne mekɔ in fact adeɛ no kɔ so a third-term agenda no ɛkɔ so ama NDC national chairman Johnson Asiedin Ketia any general secretary Fifi Kwete ɛsɛ mo ba abɔnten ɛbɛka sɛ so we be call third-term dia and the new party we ticket so and NDC ticket so otumu sɛ ɛyɛ adeɛ a nkrɔfo atena dan mu abɔpɔ na Asiedin Ketia enso nya president obedie Fifi Kwete enso so no ya tse Asiedin Ketia be fan running mate nti no so ne bonyu so ɛsɛ mo ba abɔnten publicly be fighting on Mpani Mahama ɛka kyɛ ne sɛ you will never ever go for a third term on the ticket of the NDC. In fact, Fifi Kwete podie, omo ane push sa agenda no, or from say omo ye hypocrite, or some ye the bootlickers. Na omo iso adjectives di ma omo. Enti eko, ene me ka say cases na ko Supreme Court no, edumi nsa. Aye say ye dey court challenge the term of office of a certain president. Say Mpani Mahama ebetimi akọ third term. Mpani se Ghana fonti ena moye say dia munyai wabebu my pain yenim omaya obuye yenim said ya na keta hye ene proye adokro waban no because ya hu kura no ma me loreta Vivilamti Sraj obode oji Sraj fosika wasa ne sirim oje ne betena wasoye ya hu kura ne hu se obi se free yankra ono so okọ Brazil edi Ghana fosika wasa ne sirim ono so oje ne betena wo nchen Yehu kura no yehu krofo edi dwirim bebre de papa so nkwanta kwan yehu said ye call so bribe a wogi ye ewo Burkina Faso contractor yi ho yehu ni nyina yenko to plemra yenko say Suba Info Solutions Jida Sada hwa yehu ni nyina ana Ghana for ma okotena fie ana the propaganda any entro esande aba aban mu and now ba ye ubeto IMF program IMF for free Ghana ha say coin no and now san wanya final approval enso no wadi kan ewo amansa dwa so akọ borobosia $1 billion wo kwa akọ borobosia de aba enne Akuffo Addo AC dormitories Akuffo Addo ema school ntade Akuffo Addo ema aduane menkoradie Akuffo Addo ema books Akuffo Addo AC dining hall bibia ema school fo a wa mo besia kapre Akuffo Addo funding free SHS from Ghana ye annual budget funding enne oba abemu no less than 2 years what do man say dwa so ekobo besia $300 million ese all the be free SHS o say Ghana for bo double track first year beko afedos 2029 enti bibia kire say amemu no nya ade a obetimi abu enti enipa kra na efre say na tete minyan eno bi agai enti enada wo ho say obi be ma akọ tetem ewo Ghana enye yie Ghana for you buo soronko e de my constitution na entrance speaker of parliament akasa wakache Supreme Court ni say they shouldn't overstretch their mandate speaker of parliament Adam Babin wakache Supreme Court say sa cases na be go manim no omo hwe omo humusuo na omo stretch your mandate na koka say Mpani bi nko tetem Ghana it won't work so party ni chairman General Secretary say yempene Speaker of Parliament say yempene Mpani Ghana for nyina say yempene unsendra wa wo favor akola Musa Dankwa ekwa the report about say 63 or 67% of Ghanaians say ko 2 terms na yenim say o number yenim say adwuma no ntimi nye but aja na MPP ho aye hin because of anima binti and na wo de entro ene na ada aba aban mu ye 2 years we 2 term na wo wi a ye beda wase no akwa at least NDC for so benya a former president a bibi chiro mo so mba bibi sa se na MPP for kokofo na Akuffo Addo ho no eno ye emmo ho musuo enfansa nka constitution no enye wadwene so be tetem enye adwuma enye wadwene se obekọ tetem enye adwuma and they catch so ahead of time enye adwuma it won't work